Bakunzi ba Info and Fun Iyata, tugiye kubagezaho byinshi mwamenya kuri Papa mushya Leo wa 14. Mugire impagarike n'ubugingo, tubahaye ikaze. Abakunzi ba Info and Fun Iyata, ubu kuri tariki ya 8 z'ukwa 5 2025, Papa Leo wa 14 akaba ari we Papa mushya atorewe mu nama nk'uko bisanzwe yari yahuje abakaridinari. Iyo nama yitwa Conclave, aho bateranira i Vatikani, aho abakaridinari bateranira i Vatikani, bakaba inteko umutora yari irimo abakaridinari 133. Nk'uko bisanzwe Papa agomba gutorwa na 2/3 by'inteko itora. Bimwe na bimwe mu bintu mwamenya kuri Papa mushyashya. Papa Leo wa 14 akaba asanzwe yitwa Robert Prevost. Nk'uko twabivuze, akabaye Papa wa mbere w'umunyamerika. Akaba afite imyaka 69. Akomoka muri Chicago muri leta ya Illinois. Akaba ari umuyobozi ufite uburambe ku rwego rw'isi. Akaba yaramaze igihe kinini akora nk'umumisiyoneri muri Amerika y'Epfo, aho yaje kuba musenyeri mu gihugu cya Peru. Vuba aha ngaha yayoboraga akanama gashinzwe gushyiraho abasenyeri, kandi nk'uko byatangajwe akaba azubakira ku mavugurura yari yatangijwe na Papa Francis yasimbuye. Papa akaba yaravutse ku itariki 14 z'ukwa 9 mu 1955. Nk'uko twabivuze, muri Chicago muri leta ya Illinois. Akomoka ku babyeyi babiri, ariwe umubyeyi witwa Louis Marius Prevost na Mildred Martinez.
ukomoka muri Esipanye, akaba afite abavandimwe babiri ari bo Luis Martin na John Joseph. Papa akaba yaramaze ubwana bwe n'ubusore bwe n'umuryango we. Mbere na mbere yize muri seminari ntoya y'aba Auguste, yiga muri Villanova University yo muri Pennsylvania, aho mu 1975 yabonye impamyabushobozi mu mibare, akaba na filozofi. Akaba yarize ibijyanye n'uburezi bwa teoloji muri Catholic Theological Union in Chicago. Ku myaka 27 akaba yaroherejwe n'abamukuriye i Roma kwiga ibijyanye n'amategeko, hano aya mategeko bise canon law, muri university yitwa Pontifical University of St. Thomas Aquinas. Aho i Roma yahawe ubupadiri ku itariki 19 z'ukwa gatandatu mu 1982. Ku ishuri ryitwa The Augustinian College of St. Monica. Papa Leo wa 14 akaba abaye papa wa 267 wa Kiliziya Gatolika. Mu ijambo rye ry'ikaze aho yavugiye imbere y'abantu bari baje kumwakira, abantu bakaba bari ibihumbi byinshi, yasabye abakirisitu kubaka ibiraro bihuza abantu. Akaba yasabye abantu kugirana ibiganiro. Ijambo rya mbere yavuze
akaba yifurije abantu bose kugira amahoro. Asoza asabira umugisha Papa Francis. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye. Reka tubasabe mwandike mutubwire uko mwumvishije kino kiganiro, kandi mwohereze n'abandi kugira ngo bamenye amakuru ahagije kuri Papa Leo wa 14. Murakoze cyane.